Tuichang Ral Men and Women Volleyball Championship san in May ni sang hi le sung hi pati da sai le chang le chang tu ti ania tununa hian biate zialung community hall tuala hian volleyball court tak mai biate nan ne ya biate hian Tuichang Ral volleyball championship an khenga tuna hian tun zana hian Lundal GSA Mechia te le Silok GSA Mechia ten final an khel don nia official te tuna hin ngom ding chuak to tuna tang rei lo te an khel hi kan mu thei don ani ni khua hi at tlang ngem ro sur ngem te riat lewa changin nan ron thiang le dewa chumaron tam le dewa zanina khel munum takkan en thei tura pok ngai la tuna hian lungda GSA player sante kal chuak me ka zer sidum ada var ikhor var on haboka ni hi kan se thei tura pok ngai la an ming te kan siat vek lo wangin komen lam kha chukan te zui vek lo tura ngai la hian lo chin chiat tlang tamai ila kan video te takin lo enila ikan channel YouTube lama isikot channel ka subscribe lo kan lo mali chun ko subscribe ya ki ton kan han cha in kan han ngem mol mol ani he channel la hian thil ko ma tak thil sang sang ahun mi zola video ko ma te kan ron du gel don na like en tu chi thil te po kan live gel tu na po ngai la zanin volleyball khel hi isungta Mechia le Silok Mechia te GSA players te final mun to kan khel po ngai la champion zo khi khuan thengin kan tilam thei tura ko ngai la to thengin zan in video hi mino khi tuila mun non ti ve nge po kan ding na mun non nge buk tura ko ngai te tuna hian Silok lam GSA player te mun kan chu vela me kan ia en tho mel khop maya tu jok na chak ton tu no chang rei lo te a kan mu thei don ni zanina hian isundar lamatan conference no zat kan dona Silok lamatan kon he kon hai de ania isundar lam ai chun Silok lam hian bia te em haya manin trip pay na sakho baya zanina ko hian hei Silok lam ko fan san ni cha so lam khul chak lam lai ko bi chak khian o khon koi sir khian mo sa pang oma kan na lam thang lama hian helam panga hen isundar fan san pang te ko nin bokani tual chung ni mo za pang oma zanina hian in khel en hi kan thanem khop maya in khel tan po anuam khopang apurom khopin alin omani soitong khan dar sawi le achon ve chon tu ki ani a dar sawi le chon ve hitun chon man che to chon henin khelin chon che pa yuna changa rei lo te a Silok GSA mulate isundar GSA mulate volleyball final mun ta in hui sak don ni chon jong te khachu alo awok vak zel khai ta sum om lo ni so tong khan le set up YouTube channel la subscribe lo jong te khan ni subscribe sak zel lo kan chiam te la subscribe lo te ko kha no subscribe zel ku kha ni lo share sak ula tin like le comment khamino war sak de to uf comment atam hin video hum ta te anu ma ti phui chui zel te po anu me me mani tuna hin am tron dona helam kan na lama jar sidum ha te hi isunda GSA tem ya solam we me la bari lam hai om to so
Silhok GSA te ami ang poni se in en pot mai teang
便宜。
zan in volleyball khel kan en hi a hmunom khop mai kha Silhawk GSA le Isdungdar GSA ei chiaten ni ati khan set khatna Isdungdar mulate nang han latan he Isdungdar GSA le min set khatna an la a tan hunan min khak do na ni tuna hian tan hunan thak kan ton zui le de ngal mai ati hian tuna hian he lam ki mani omna lama jersey pol ha te hi Silhawk GSA ten dia UMA library lam hai om te so Isdungdar GSA te ani ve thunga ni an khel hu noma ena man ha khop mai thir la zel photen fans lam te hi an au ring de uleka board lam atanga an point chiar kan se theilowa he an khel atang hianin point ka chui lo chiar ve zel mayang o chuan kan se thiam vek tho tur angai te ang
an khela munum hle mai anin ne toka anin ti tok don viave mi po atlaye tuna khan game ni na sil hokin set an hon la vele ta tran huna nam thla kanga antikal de zel mai la chulai kha chukat thuak tai la soitong khan bot lama an point chial kan se phatlat dong mai fans te out thomarin deu wangin a khel in atang bok hianin kemani khan point kha chui ro chiar zel mang o tunga cham don soilok thei hau lo maya tuna hian kan omna lama hian is dungdar GSA lam kha anom le to a so lama lama son ueme library lama son sil hok GSA lam kha antang vele thungani tun hi game thumna han khele meka tunga set la jok don khil le zel photang
kan camera pakhat jok battery alo a charge na tu kain chop mai lo wa ki camera pakhat jok in thla kan han la a camera kan thla ka alan dam te min dang lam dewa a en dam kha kan thiam chun zom mai don dia a mu nom khop mai i thir zel phot teng
munum hle mai aman hlai tuna khan game thum an khel zota best of 5 an khel dona game thum khel towa sial hokin dikhan set mi an la a isungdar in set khat an la towa chuanin sial hok gsl amin ma an la hruai ani chun game lina hi kan thir thun zom le ngal mai nga chon hunan hanin khak le a tuna hin an tran le ta chi a game lina kan omna lama om hi sial hok gsa ten dia so lam uemela bari lama om so izungdar gsa te han ni an tang khop maya tuna hian sial hok gsa lam te hian set an la le ni chuan an chak tlang to do na ni izungdar an tran chuan chak jok tur ala soilok theilowa izungdar po champion theidin han la ding tho mai clear zel phot ten
अच्छा
le sial hokin setan la le pe thlat mai best of 5 game nga khel tura game lian khelta sial hokin set thum man la a isungdar lamin set khatam la atikhan sial hok GSA lamte tuichang raw volleyball women championship a sial hok GSA te an champion ta ani an lompui om khop mai chu ti rolin izungdar lampo an torpuya achak jok te kan lompui rolin nabak an na nei chakhop maya tikhan 3-1 in sial hok GSA lamin chakna an changta a an ni hi kan seitong khan fan san nga a an auri po ring tha board lama tanga point chiar kan set fia hlei thelu vain a soi po kan soi lang lo ta mai khani a khel atang khan a chiar thei vek tho awangin khalai kha chu kain tha thiam tang tur angai te ang sial hok fan step on loma player step on lom hle mai hei tunai khuan lom tu soi tong trai na an mang do nang khop maya pakhatin tong trai na players te jinga mi pakhatin tong trai na manga lai huna hin rei tak an om zui do turangai la kho chung lama an ho lut lai te po video kham thil zui zel turangai la to thengin thil zelang o kan om zui zelang tuna hian an chu khom machine an arvia lo muaka hey volleyball championship women championship tuichang ra volleyball women championship silok GSA player te chu khunchung ron injui lu tam mo maya te kalpon tam khop maya tha hi kan lakin vek seng lo bang abi ka zong he chu lai mo na hian lom khop mai zuang lam tor lom maya lo om ate po amun ha kon lo man ti a lom pui om tak chen se tani silok hi volleyball lama hian kheng sang ngai lo wa ti kumin atang hiam anu ho lampang hi an han kheng sang ta dewa mali mun ami melody de bi peki mami din dini nu pe thai te an niam ni lo po hi an lo mai lai lang kha ein do tin an soi zor ani lai mun a hian an coach tenen anin mana anin potlanga en kai kola an lim khop mai tuna hian laya alvelom te po mu hiu the big lo ngon thole sang mai zan rei ani to a mut reng a chuak lo anti ni tuna hian sial hok GSA ni chiate tu changwa volleyball championship a khatna ni in trophy an choi ngei do na ni trophy la te po an da pilang zel thi tura ko ngai la chang tu na hian arvia boka zong hi kan thi thei chin phot mai te se in zawai mang tha vek ule